За край, сакам да ги запознаете добрите пријатели на Вардар од Србија, оние кои што ги слушавме на преносите. Почитувани, Сретен Настрој и Стеван Стеванови! Svaka čast, momci. Od srca. Во историјата на оваа емисија Астрорум гостуваа многу звезди, но се чини дека се најмалку од областа на спортот. Но ние имавме еден голем новинар кој што присуствувал на многу олимпијади и така почнавме традиција во оваа емисија да вклучуваме и луѓе од спортот. Оние звезди кои што се наметнуваат неочекувано се чини дека се најголемите. Овие денови ни се случи голема радост кога Вардар заврши на првото место во Final Four, кога никој не очекуваше и кога во онаа несреќа да немаме коментаторство на македонски јазик, излегоа најголемите македонци, кои што ги засака целата македонска јавност, а всушност зборуваа на српски јазик. И јас сакам да им кажам добре дојдовте во Македонија на Стеван Стевановиќ и Сретен Рашковиќ, кои што ни ја удвоија радоста и како добра музика на филм ни го засилија драмското дејствие, кое што и така беше неиздржливо. Добре дојдовте во Астрорум. Добар дан и хвала многу на оваквом представљању. Ние овие денови заедно со вас преживувавме многу моменти, многу радости, а овој разговор го правиме само еден ден после големата прослава на градскиот плоштад. Кажете ни ги првите импресии од она што го доживеавте вчера, од аеродромот до главниот плоштад во Скопје. Па морамо да се захвалимо људима из Телекома кои су омогуćili да из Кјелна практично sa чартер летом и играчима доđemo право у Скопје. Negde sam na taj način ispunio svoje obećanje prema ljudima u Makedoniji, jer sam rekao ako Vardar osvoji u prenosu Evropu, ja ću biti dole u Skoplju sa mojim kolegom. I rekao sam, makar to bilo iz sopstvenih sredstava, ali eto, ljudi iz Telekoma su se potrudili da zaista budemo tu među vama i da mi kao novinari zaista doživimo jednu bajku na najlepši mogući način, da prisustvujemo događaju koji ja mislim da može da prirodi samo vaš narod, makedonski. Вашите впечатоци, вие бевте бурни, јас не можам да ги разграничам вашите два гласа, толку добро, синхроно коментирате. Имавте ли моменти кога посакавте да сте вие тој кој што ќе извика браво за некој удар на оној фамозен на Дибиров, ме интересира, кој што беше од нулта точка, кој беше зад тој погодок? Ja ću sada, teo sam sretno da dam reč, ali samo da se vratimo. Meni se čini od tog momenta meča koji sam ja komentarisao, taj prvi duel četvrtfinala Lige šampiona, Vardar Pik Seged, ja sam tu prilično emotivno komentarisao meč iz jednog prostog razloga. Pred taj duel je najavljeno da će se Vardar ugasiti, da će Sergej Samsonenko jednostavno zatvoriti kasu, da više neće biti tog novca koji bi mogao da donese tu slavu koju smo imali 2017. godine sa Vardarom. I iz tog razloga bio sam svestan istorijskog momenta iz prostog razloga što je Vardar poslednji put, ako ćemo tako gledati, igrao pred svojom publikom. Znači u dvorani Jane Sandanski i ja sam mislio, iako je tada Pik Seged bio favorit, da će to biti to. Teško da će biti kraj jedne ere, jednih igrača koji su doneli onu titulu prvaka 2017. I ja sam to doživio kao istorijski trenutak. Tako iz mene sve krenulo onako iskreno, saživio sam se, a onda se dogodilo čudo u onih poslednjih 12 minuta i to kolega možda može i bolje da priča. Ja sam tada bio onako, ne znam, u nekoj atmosferi koja ne može da se opiše. Pa sad više se ja ni ne sećam ko je šta rekao. Da, ako mislite na gol Dibirova u onom revanšu, obojica smo to, baš sam sad, sinoć sam se setio, Stevan je zaokružio 10 godina karijere na areni, odnosno to mu dođe 10 sezona u stvari. Da, sad ulazimo u 10, praktično, 9 punih godina rada. 9 punih godina rada i ja ću uskoro to, preko 1500 prenosa imamo zajedno, rukometa, tako da sinhronizacija nije problem. Privilegovani smo da radimo najbolji rukomet, a Vardar je napisao bajku i sve ostalo je bilo lako. Poenta priče, ponavljamo svima, arena se emituje više Republika, bivši SFRJ i svaki klub možemo da tretiramo kao svoj. Za ove momke smo se malo više vezali jer znamo šta im se događalo, znamo da je ovdje rukomet broj 1,
Tako da jedno s drugim, možemo samo kažemo da smo presrećni što smo deo ove bajke i priče. Oni su nama iskreirali da možemo u svoju radnu biografiju da kažemo to je to, mi smo dostigli taj vrhunac. Sad ne znam šta život može dalje da nam napiše. Ќе зборувам уште за Вардар, но да ве прашам, јас тенисот го сакам. Колку коментаторот може да влие да засакате некој спорт или да го бирате каналот, го профилира една одредена фреквенција, затоа што јас гледам тенис заради Пралица и Вишковиќ, а гледам раковмет заради вас двајца. Колку има простор, бидејќи знаеме од извиците луѓе, ма е ли то могуче, дека имаш еден вакуум простор кога веќе култот на коментаторска личност не постоеше, но вие ја враќате некако таа димензија. Pa, to se sad desilo spontano. Stevan nije bio uopšte čovjek iz medija, dali su mu šansu kao neko ko ima odličan vokabular, strašan glas i ljubav prema sportu. 15 godina je ostavio rukometu Stevan. Ja sam malo manje trenirao i počeli smo isto vreme, imali su sluha da nam daju šansu. Te 2010. u jesen smo uradili prvi prenos, posle toga je sve istorija. Zato što, kažem, volimo svoj posao, nismo licemerni prema njemu. Desi se da imamo 15 prenosa u jednoj sedmici, toga on odradi 5-6 sam, ja 5-6 sam, ovo ostalo radimo zajedno. Ako je dobra utakmica, verujte, ponećemo vas i mi. Ja moram samo da se Вие nadovežem. имате друга матична работа, тоа ме зачуди, прочитав. Вам ова не ви е главната работа. Ovo mi nije glavni posao, ovo mi je praktično posao gde sam honorarno plaćen po satu, ako smijem tako da kažem, to je tako iz 9 godina. Taksimetar. Tako se jednostavno godilo, da, imam stalni posao na kojem sam sad uzeo odmor da bi ovo mogao da radim, a već sutra kad sletim, ujutru u 8 krećem da radim, uveče me čekaju Francuzi i to tako ide. Žena možda malo ispašta, ali ona sve to razume i stignemo mi sve to da uradimo. Nego htio sam samo da se vratim na ovu priču. Meni se nekako, kao čovjeku koji obožava rukomet, sve vratilo sa ovom pričom Vardarovom. Jer ja sam kao igrač želeo da dostignem taj nivo na kojem su oni danas, da igram taj Final Four, a bio sam negde na dobrom putu da tako nešto učinim. Već sam sa 18 godina potpisao taj prvi profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom. Imao sam tu tešku povredu šuterskog ramena i kada sam shvatio posle tri te teške povrede i operacije da ne mogu da šutnem loptu onako kako šutira, ne znam, Krištopans ili da sada neko Karačić s Kube, onda jednostavno sam se okrenuo nekim drugim stvarima, završio fakultet jedan, nadam se da ću i drugi i tako dobio priliku da radim nešto što je za mene ispalo najbolje u ovom trenutku. A nisam imao pojma da mogu da postanem komentator. Hvala Bogu. А во однос на тоа, имате ли некоја, се разидувате ли во некои мислења? Кој е Мирко, кој е Славко, кој е Звезда, што е Партизановец? Кои се параметри треба да ги имаат двајца за да бидат таков убитачен дуел? Pa, prvo da imamo osnovno kućno vaspitanje po istim parametrima, ali zaista je tako. Naša sreća je da smo obojica bili početnici i da smo se prepoznali po nekoj energiji, po načinu razmišljanja. Mi imamo profesionalna sukobljavanja, ali nikad ne dozvolimo da to se oseti u prenosu i to su jako retke situacije, moram to da kažem. A kad do toga dođe, vrlo racionalno i vrlo konkretno jedan drugom obrazložimo zašto smo na suprotstavljenim stranama. I onda se onaj jedan povuče kada shvati da je više argumenata na drugoj strani. I budite sigurni da je tako, zato što nas dvojica nismo samo kolege, iz ovoga se izrodilo jedno prijateljstvo za ceo život. E sad, ako taj život bude podrazumevao još 3 puta dolazak u Skoplje, hvala Bogu na tome. Како го одредувате балансот, колку да внесете емоција, бидејќи знаеме дека од лично искуство некогаш коментираме зошто коментаторот навива за ово или за оној. Овде имаше голема доза на навивање, иако оправданоста е голема. Екипата на Вардар е составена од руси, бразилец, од срби, хрвати, македонци и навистина една разновидна екипа, толку компактна. Pa, Vardarova bajka je baš bajka. Prvo, mjesecima to što su bez para njih ujedini, budu još veći i kada se vežeš za njih, ne postoji tu parametar kada ćeš ti iz srca da drekneš, da pustiš glas. Na ovakvim događajima jednostavno ovo je klasifikacija najveće vrste, tu se predaješ 100%, daješ sve od sebe, a oni kao oni, evo juče smo bili privilegovani ceo dan da budemo sa njima, to su momci i po. Prošli su šta su prošli, mrtvi su, umorni i mi pola sata čekamo da se čekiramo i mi vraćamo film sada. Šta bi bilo kad bi bilo Xavi Pascual, Barcelona, onih posljednjih 20 minuta, jedna normalna priča o rukometu, vraćamo se, nema tu ni neke euforije, ni nekog pokliča, nego onako, oni su svesni šta su radili, ali ono zašto im treba odati priznanje, mislim da je svaki, ako ne svaki drugi od njih, negde u dubini duše znao da su toliko opasni.
A drugi nisu, verujte da nisu. Nismo ni mi. Čak ni posle one 4 početne pobjede u Jesenas. Дали некогаш ви паѓа на памет да беше Југославија, да речеме, каква репрезентација ќе имавме? Вардар е пример за тоа. Дали тагувате, не знам, вашата возраст, веројатно сте фатиле нешто од времето. Јас се сеќавам какви скок шутови имаше Веселин Вујовиќ. Вие редовно го земате за консултант, гостине на арена, редовно познати е на македонската јавност, го сака. Zvanično prvi proglašen igrač od strane IHF-a za najboljeg na svetu 1988. To je zlatna era jugoslovenskog rukometa. Metaloplastika dvostruki evropski šampion Jugoslavija, kao što znate, isto svetski šampion, olimpijski šampion i tako dalje i tako dalje. I iz tog razloga mi je zaista teško i tužno da kažem da je rukomet u Srbiji pao na prilično niske grane, a da se mi trudimo da kroz, recimo, afirmaciju rukometa u Skoplju, u Makedoniji, nešto slično prenešemo našoj publici u Srbiji i da se ljudi nekako pokrenu, da urade nešto slično i da stvorimo možda klub kao što je Metaloplastika bila nekada. Mislim, to bi bio moj možda san koji bi bio za malo ispred ovoga što sam doživio sa Vardarom, jer bi onda pred svojim narodom praktično doživeo ovako nešto što je neverovatno neopisivo. Ту се случи, Србија е навистина веле сила во екипни спортови. Тука ќе го вклучиме во индивидуалните и тенисот, атлетика, да не ги редиме сите. Вистинска веле сила. На ракометот му се случи нешто. Нема ли да помогне некоја лига како што е АБА и сеха ја има, но да речеме и за фудбалов некоја таква регионална лига и тука стоиме двете земји. Pitanje je jako konstruktivno, a ja ću sad onako malo nezahvalno prema vama da odgovorim. Ne bih da otvaram bolnu temu jer je emisija baš svečana i onako vesela, jer rečenica u neformalnom razgovoru kojom ja otvaram tu priču je baš onako nezahvalna. Tako da mnogo je razloga zašto srpski rukomet tavori i zašto problemi postoje, a to da li će neko naći način, mehanizam da se promeni, ne znam. Tako da ne bih detaljnije o tome. Jedino što eto kažem, sreća pa postoji Vardar za nas jer smo u tom poslu da osjetimo neku strast pa da prihvatimo sve ovo kao svoje ko što su nas Makedonci prihvatili, ali on kaže postoji ta jedna nijansa koja bi išlo malo gore da i patimo pomalo jer u svojoj kući to ne možemo da dobijemo. Tako da vidjet ćemo šta donosi budućnost. Prostim rečima, gurnuti rukomet niz vodu u našoj zemlji i to treba da se promeni. Eto, jer najviše nosilaca nacionalnog priznanja u Srbiji, dakle onih ljudi koji su tih 80. godina i ranije osvajali zlatne olimpijske i svetske medalje, sada su praktično sportski penzioneri. A vi ste sada u situaciji da nemate igrače koji bi stvorili jedan moćan klub kao što je Vardar. Nema financija i tako dalje i tako dalje. A rukomet je skroman sport. Mi smo skromna nacija. Srbi, Makedonci su skromna nacija i mi iz te ljubavi, naše energije i harizme možemo da napravimo velike stvari kao što su oni. Karačić je rekao, ja 21 mesec nisam primio platu juče na aerodromu u Kelnu. Ali sam rekao, ljudi, napravili smo sastanak u februaru posle svetskog prvenstva. Sednemo, ko neće, neka ide. Dobili su svi blanko papire da idu. Ovi sad posle sastanka koji budu rekli da ostaju, idemo do kraja. To je za mene veličina jednog čoveka koji je na pravi način pokazao šta je sport. A kako im se samo vratilo? На најубав можен начин, ама се смета барем во сите области кога зборуваме за музика, култура, спорт, дека фали систем, дека отсуствува систем на сите да им биде убаво. Во таа смисла и во спортското новинарство. Веќе националните телевизии го немаат приматот, вие сте дел од една спортска мрежа, без разлика ако се сменија состојбите, но верувам дека повторно државата може да има удел со стимулирање на оние што можат да придонесат на вистинскиот начин, бидејќи спортистите без да ги споделат спортските успеси со јавноста, тој мост се новинарите. А се помалку вие рековте вокабулар, што ретко се споменува, секој може да коментира се, а во оваа работа треба и така да се биде едуциран. Pa mora da postoji, mislim, naša prednost je predznanje o sportu, ovom usko sad u rukometu. Ja sam Stevanu zahvalan godinama jer njegovih 15 godina na terenu je meni pomoglo da dodatno naučim nešto iz sveta rukometa. Ja sam možda novinarski bio jer sam o ovome maštao i pripremao se i prošao neku i nivo obrazovanja i obuku, mada je ovo više stvar prakse i onda smo jedan drugom u svakom segmentu pomagali i tako smo došli do ovog balansa. A ne mogu da kažem da smo mi sad pali onako sa neba u rukomet.
Jer ja sam znao šta je finta u jaču stranu, finta u slabiju stranu, bez toga da sam ušao u kabinu pa morao onda da učim. Onda nam je u tom smislu bilo mnogo lakše. A sve ostalo dođe pride i vremenom i poželjno je da čovjek je rečit i da uči i radi na sebi svaki dan. Ali i da unosi emociju, kao što smo vidjeli. Mi smo, čini mi se, ovdje stekli popularnost u Skoplju upravo zbog te iskrene emocije koju smo izneli. To ne možete jednostavno da prevarite narod, da vi nešto sad pokušavate da iznesete. Ili imate to u sebi ili nemate. Jaz ne možem da zamislim vas dvajca da vi da komentirate šah, karling, bočanje. Ja sam radio triatlon. A sad ću vam reći, evo, recimo, sećam se mog prvog razgovora sa našim dragim kolegom, naravno, i čovjekom koji je zadužen za taj raspored komentarisu Nenadu Milovanovića, kad mi je pitao, dobro, ti možeš da radiš rukomet i šta možeš nešto? Ja mogu da radim fudbal, možda i košarku, ali ja nikada neću biti na nivou ljudi koji su u košarci, poput naših kolega Edina Avdića i tako dalje. Rukomet znam da mogu da radim dobro. I evo sad je, da kažem, negdje to neki vrhunac našeg komentarisanja, da ovako jedan uspeh Vardara se provuči kroz naš glas. Jer je Arena Sport imala ekskluzivu ovdje u Makedoniji. A što je v odnos na olimpijadite? Bi rekli da ste hendikepirani, to сепак je врзано со национални сервиси. Дали имате желба некогаш да бидете дел од Олимпијада? To se smatra najvećim sportskim događajem. On i ja smo podvukli našu crtu, to što vi kažete, olimpijske igre i da bodrimo našu reprezentaciju. Ali da to bude neka borba za medalju. Eto, jednom to da doživimo, da taj prenos odradimo. Imamo nekih drugih ovako ambicija, ali Arena nama nudi stvarno najbolje. Nema dalje od toga. 10 godina Lige šampiona, prvaci iz regije, mi smo ispratili ženski rukometni klub Budućnost do titule, Vardar 2 puta, svetsko prvenstvo sa lica mesta, iz kabine, juniori, žene. Znači, eto, fali nam u biografiji samo kao dodatni oblik evropskog prvenstva u rukometu. Malo je stvari, eto, olimpijske igre, da se kaže, bio si deo te priče sa gomilom sportista na jednom mestu, ali bit će valjda prilike za to. Mislim, to, hvala Bogu, i dalje treba da ostane na nacionalnom emiteru, takav događaj, da ne ide baš po privatnim kućama. I sada dok su nam utisci onako još uvijek sveži, zaista Final Four u Kelnu, evo prvi put smo u istoriji komentarisali sa lica mesta, izborili smo se, opet odsetili taj trenutak i zahvaljujemo se našoj kući Areni Sport što nam je omogućila da idemo tamo, da komentarišemo, jer taj događaj mislim da je najveći koji rukomet može da ponudi. Uz dužno poštovanje i prema olimpijskim igrama i prema svetskim prvenstvima, bili smo i u Berlinu i to je sveže, ali Final Four u Kelnu, možda ruku na srce i u dužno poštovanje prema ostalim sportovima, najbolji dvoranski spektakl. A onda hvala Vardaru što je uradio ovo u Kelnu, zato što to je jedno s drugim. Вие можете директно да почувствувате атмосферата меѓу вашите колеги. Веруваше ли никој дека Вардар има шанси да стигне до... Koliko samo ima ponosnih Makedonaca, gde sam malo onako gledao ispod oka, ima jedna grupa fotografa, bilo i ljudi uzdržaniji nego pre 2 godine, kolege Makedonci, vrlo vredni, vrlo posvećeni, posebno koleginice lepšeg pola baš su bile vredne, ažurne i aktivne, ali uglavnom kada je Barsa pobeđena, poraslo je samopouzdanje. Ali opet niko nije smeo da preti Vespremu jer četvrtofinale, više su mogli da odmore to. Ali svake godine, barem jedan makedonski kolega je već u petak ubeđen da će Vardar biti prvak Evrope. Optimizam treba da živi među ljudima, ja malo onako gledam više kao od nule, pesimistički, pa da se manje razočaram. I onda kad pogledam te kolege, ja onako, pa nije baš to tako, ali neću da se sukobljava mišljenje. Onda kad dođe moment, kad mi viknemo Stojilov, svi shvate šta je bilo. Ili 5 minuta pre kraja vodi Vardar i ti vidiš da će ti ljudi da osvoje titul, a sve te nije ovako, gledamo i komentariš. Da, čutimo i pa tako bude. Да, чудо. Па добро, како е можно, не е само генетика на овие простори да се случуваат чуда. Еден Новак Џоковиќ што прави, Вардар со сите тешки услови, како тоа најдобрите кошаркарски стратези, тренери се од Србија. Тие феномени некој ги објаснува на што се должат, кога се најтешки времиња излегуваат најголеми успеси. Mislim da košarka ima fantastičan jedan sistem, naša košarka, srpska košarka, koji neguju, sebično čuvaju, grade dvorane sa imenima proslavljenih košarkaša, ušli su u osnovne škole, napravili velike baze, sistemski se radi fenomenalno. Ja mislim da u Srbiji najbolje rade ljudi iz košarke i odbojke. Znači, rade ozbiljan posao, počeo od one dece, ne znam, uzrasta od 1. do 4. razreda osnovne škole, pa naravno do onih kadeta.
gdje vi praktično pravite kostu reprezentacije koju već vidite za neki 5-6 godina da može da postane nešto ozbiljno. Promenite selektore, rezultat je uvek tu. И ватерполо секогаш во врвот. Мада ево сада веќе прича се мало да у ватерполо систем попушта полако, али деца талентовно толико у базену да испливају увек нове генерации, али мислим да ово поднеблје, па може се тако реći, надокнаđuje тежак живот кроз спорт. Jer lakše će izgleda neko napraviti sistem, sad dajem primjer, napraviti dobru knjižaru nego da trenira, lakše će mu biti da 5 godina trenira i da ode da osvoji neko zlato, nego da napravi sistem kroz knjižaru u svom košiluku i tako dalje. Tako da taj neki balkanski inat, istrajnost i vidimo da smo mi ipak u kolektivnim sportovima dobri kad se stvori duh i zajedništvo pre nego individualno. Tako da leži nam to i nije džabe, to malo nadoknada za sve ono što se dogodilo u svakoj republici kako kad. Имате некој омилен момент од Final Four, сега што се случи, нека посебна одбрана, посебен шут, клучен момент? Pa, odlično pitanje, sad pokušavam da se setim, baš bih voleo da izdvojim nešto. Pa drugo poluvreme protiv Barcelone, polufinale, to je, mislim... Последните 10 минути, Jer mi nismo... Odbrana Milosavljeva Blagotinšeku. 2 razlike, posljednjih par minuta. Izašao je, nije imao svoj dan, vratio se, Vesprem je opet pretio, on brani to, ali on što kaže ono protiv Barcelone... Čudo. To je jedno i vratit ću se opet na četvrtfinale sa PIK Segedom. Onih 12 minuta. I Timurov gol, 9 razlike, mali onaj ugao, ona Strašno, njegova majstorija, nevuzmožena. kao najava preokreta u Segedinu tamo. Jeste, to jesu 4 segmenta. Ona oluja rukometna u Skoplju u prvom meču protiv PIK Segeda, Timurov gol kao najava povratka, ova odbrana bande Milosavljeva i poluvreme protiv Barcelone. Добро, како е можно во една екипа во Вардар, вие во тој контекст се да функционира совршено, различни народи, а како тоа на терен во обичниот живот никако не можеме да исправиме работата? Pa ne znam. Valjda kad dođu i obuku dres koje iste boje, ostaje sve po strani. Čak i ono što možda postoji, a ovako... A ne, sad da idemo u teorije zavere, da pričamo da neko drugi upravlja ovim prostorima i tako dalje, ali imamo, talentovani smo za sport, a smo prokleti za neke druge stvari, ja to tako vidim, eto, ne znam. Da se smirimo i jedinimo. Дали сте размислувале некогаш, односно кои ви се вашите идоли, да речеме, вон ракометот или сепак се е во таа област, некоја спортска личност, еден Юсейн Болт и не знам, ве прашам, бидејќи гледам Меси, Роналдо, да ве прашам дали имате желба некогаш, бидејќи вокабуларот ви е на нивото, образованието, да оставите нешто трага, бидејќи телевизијата е прашање на момент, најмоќна е, но луѓето кога цитираат, секогаш бараат некоја парафраза, некој цитат од книга. Сте размислувале за некоја биографија? Еве за Вардар, ja sam 10 години Вардар. Ne samo što je vaš, nego sam impresioniran generalno vašim sjajnim sportistom, još uvijek je aktivan, to je Kiril Lazarov. Za mene je on jedna sportska ličnost koja je vredna svake moguće pažnje. On je možda Lionel Messi u Makedoniji, po mom skromnom mišljenju. Неговиот рекорд се уште стои, никој по број на погодаци. Jeste, i ne samo to, nego što hoću da kažem samo da mene impresionira to kako on, čovek, pored silnih svih obaveza stigne i čim mu se završi sezona da ima svoj kamp gdje dovede decu iz svih krajeva Makedonije, pa dolaze Skandinavci koji su impresionirani. Dakle, na najbolji mogući način on svoje ime i način na koji radi i predstavlja se Makedoniji sprovodi u afirmaciju rukometa. Dolaze deca, povećava se baza, popularnost rukometa i vi ovo morate da sačuvate. Eto, to je, a on to radi savršeno. Uvek je raspoložen za razgovor sa nama. To je čovjek koji uvek dolazi uredan, profesionalno odgovara na sve. Dakle, jedna prava sportska veličina i drugi treba da se ugledaju na njega. Eto. Izuzetno poštovanje za Kirila Lazarova. Вие јужноамериканскиот фудбал, колку што знам, ви е при срце. Pa dobro, to nisu toliko časni ljudi da možemo da ih veličamo. Ja sam slab na Diego Armanda Maradonu, ali taj čovjek šta je sve uradio za igračku karijeru, toliko sebi šteti sad kao trener. Ali ne, u ovom trenutku ja, ako sam dobro razumeo pitanje u potpunosti, pa ću ponuditi dva odgovora, ovaj čovjek je za mene trenutno nešto što treba svi, da, Novak Đoković, njemu treba svi da teže.
na stranu, zato što u Srbiji ćete čuti 25 različitih scenarija zašto je porodica Đoković loša i zašto Đoković ovako i onako. Ja sam pre svega ljubitelj fudbala i rukometa i ekipnih sportova. Ali njegovi porazi bole, mene barem bole, kad ne bude toga bilo, bit će jedna velika praznina. Druga stvar, šta sam hteo da kažem, ovo što je Vardar uradio, samo na to da se vratim u smislu toga, Dokumentarac. ja bih možda volio da budem deo priče za 10 godina, da neki kvalitetni makedonski režiser napravi nešto što će svima da izmami suze. Da se ode kod nekog Čupića koji, ne znam, drži neku kafanu, da se ode kod nekog Karadžića koji drži kamp, da neko poseti nas da pita kako je bilo sa strane, da ti momci ispričaju, da se 25 Makedonaca pita na različiti način, svi ovi što su bili pored autobusa ovde, i da se prisete ljudi i 2017. i ove godine i da to bude dokumentarac uz koji ćeš onako da se isplačeš lepo, da se prisetiš kadrovi. Ali možda čak ne i za 10 godina, možda već sada, da se uhvati dok im je sve sveže. Šta je poenta? Zapadnjački svet funkcioniše po sistemu spektakla. Sad oni neki put to zamaskiraju pa naprave svoje, kao ovi talent show i to. To izgleda, vi sad gledate, došla devojčica, oni nju testirali 10 puta. Ti gledaš kako oni reaguju, rasplačeš se. Šta hoću da kažem? Ovaj moment Vardara treba da se iskoristi, da bude nacionalna legenda 50 godina. I to ne samo za Makedoniju, nego ceo region. Da ne znam, da Zagreb opet sklopi generaciju, da uloži, da ne znam, neko da 200.000 evra metaloplastici, da malo, 5 pobjeda da ima u SEHA ligi, pa korak po korak. Ние и женски ракомет имавме и Кометал голем успех и Вардар. Pa 5 Final Four-ova, tako beše, ženskih rukometnih klub Vardar. Vardar i Kometal pre toga, da. Pa Sigurno ste prašanje na pari. Jednostavno, rukomet je za vaše podneve, za makedonski sport broj 1. I zašto sad tražiti nešto od fudbala spektakularno, od košarke, kad već imaš? Samo to čuvaj, neguj, ulaži malo u to, a skroman ti je sport, ne treba ti stotine miliona eura. Treba ti možda 1-2 da imaš pristojan klub koji će da igra u EHF Ligi šampiona, a da čuješ da se nešto gasi, raspada ovakve vrednosti, pa to je suludo. Значи то не сме, jednostavno država ne sme to da dozvoli. Тоа му се случи на борењето, а знаете Македонија колку олимписки злата има и навистина треба да се вложи во ракометот да не дозволиме. Јас упорно ви нафрлам да размислите дека може треба нешто да напишете за Вардар и вие да направите, може би иницијатива да треба од вас да потекне. Само да кажем како тоа е сад моје неко куќно воспитање ми не дозвољава да се ја намеќем пре од колега из Македонија. Тоа и во договарањето на овој разговор вие постојано го спомнувавте. Не би сакале само гости, ви предлага да го водите свечениот чин на доаѓањето на нашите ракометари, вие останавте на линијата на професионалноста, да им дадете примат на македонските. Па, мислим, тако треба да буде. Наша среќа била, мени е јако жал што луѓе нису могли да слушају преноси на македонском. Nama se otvorilo da budemo deo ove priče, iskočili smo u prvi plan. Prvo, zato što smatram da smo na sebi radili godinama, pa postoji određeni kvalitet komentara, onda drugo, što nemate neke prevrtljivosti ili laži, ovo je sve bilo iskreno i onda kad se desi to što se desi na pozornici, mi možemo samo da budemo ti koji viču i daju dodatnu dimenziju. A sad da tu još uzimamo neku, da vam kažem, ono sinoć je meni uspomena za ceo život, ja ne znam šta može, možda kad budem dobio svoje dete, Stevan će, Bože zdravlje, uskoro postati roditelj, to su trenuci koji nemaju cenu. Ono sinoć što sam doživeo, ne znam šta treba u karijeri da se desi da bi nadmašilo. Ja sam komentator, radio sam svoj posao, mene oni šalju na binu, aplaudiram i 150.000 ljudi, ne znam, hvala Makedoniju, hvala Vardaru. I sad, pored toga, da ja opet sebe stavljam u prvi plan, ne ide. Значи, не е се едно што добивате како фактографија во текот на мечот, да држите возбудлива една линија, значи сите елементи ги имаше, така што не мора да се правдате за она што не го направивте. Значи, сиве овие утакмици надпревари кога Вардар, да. Ние имаме врвни спортски новинари, како подарок од Литература МК по една би рекла мемоари на Зоран Михајлов, човекот кој што посетил најмногу олимпијади. Тој е нашиот глас во ракометот, веќе во пензија.
тој ги сподели со нас неговите сеќавања, она што вие треба да го ставите на хартија за Вардар, по една книга за вас од него, а не прашав дали ова што ви ветува ајвар, клуч од Стефан, вие вашата сопруга ја баравте незината рака токму на Свети Наум. Ова е како некоја карма, што ви се случува? Sad ću vam reći, baš dobro ste me podsjetili to. Pa ima nekako svugde te neke simbolike i onda dobijemo ovakav proizvod, ovakvu energiju i ljubav. Ja sam kao dete dolazio na Ohridsko jezero, mene su roditelji dovodili, ja sam rođen 1982. godine, on je godinu dana mlađi. I ja se sećam tih 90. godina, prelepo Ohridsko jezero, uživao sam kao dete. I ja mislim da sam posljednji put pre ovog dolaska 2017. bio 95. godine. I onda šta se dešava? Kiril Lazarov pravi taj kamp na Ohridskom jezeru, zove nas kao medijsku kuću da to ispropagiramo. I ja kažem ženi, vidi, ja bi otišao dole da to uradimo, a ja nisam bio tamo 25 godina. Mnogo bih volao, hoćeš da ostanemo tamo da letujemo? I ona kaže, hoću. I ja onda smislim, meni je rođendan 22. juna, a mi smo stigli na Ohridsko jezero 21. I ja kupim prsten verenički u Beogradu i zamislim, sećam se da je Sveti Naum posebno mesto, jedno lepo ostalo mi u sećanju i ja to sve isplaniram da je verim tu. I 21. jun mi smo bili u sobi, sutra idemo, sad ona sva srećna što će da mi da poklon za rođendan i ona meni da, dobio sam sat prelep i ja samo u jednom trenutku dogovorim se s konobarom kad je ona otišla do WC-a, stavim prsten u parče kolača, ona se vratila i ja rekao, ajde Vanja da se zasladimo sada. I ona jede, šta je ovo? Vadi prsten i onda sam ja rekao, sad sam kleknuo ovdje na Svetom Naumu ispred tebe i to je to. I onda sam je zaprosio, ona je naravno prihvatila i to je bilo sve 2017. Prošlog leta smo se uzeli i moguće da ćemo, evo sada je trudna, moguće ćemo otići i ovog leta malo kod Kire i malo da odmorimo jer će biti u podmaklu trudnoći pa ćemo tamo verovatno da uživamo. I ona sama kaže kako je ovde lepo za decu. Prelepo, baš je divno jednostavno. Сретен вие на градскиот плоштад во Скопје, бидејќи Охрид е веќе приказната, значи ќе мора некој настан таков да се случи овде на нашиот плоштад. Ајвар je jeo jutros. Pa da, 1000 zahteva za prijateljstvo odobrenih, još 200 na čekanju jer nisam stigao. Zatim 300 poruka je stiglo, pa ne znam šta da vam kažem. Stvarno ne znam šta da vam kažem. Izvinjamo se ljudima kojima nismo stigli da odgovorimo, ovo je neverovatno, jednostavno, telefoni su nam se upalili. Gest. Kad dođem u Beograd za jedno, možda 2-3 dana, malo kad sve slegne, onda ću da svima pokušam da odgovorim. Не знам дали следевте кога се објави дека постои шанса да дојдете овде, луѓето нудеа хотели, ресторани, сите да ви посакаат добре дојде. Значи, ова не се важи, ова е само еден дел од приказната, ќе ве очекуваме следен пат. Споменавте ајвар, нема да ви дадам ајвар, ама ќе ви подариме. Ова е, простете за величините, претпоставам дека се погодени. Ова стои на маицата. Значи, бидејќи веќе сте македонци, Рестон ајвар. Значи, тоа и за вас. Hvala. Dobra je veličina. Fenomenalno. Да. Ајварот кога ќе дојдете во Охрид или кога имате повеќе време во нашите ресторани. Да завршиме со Вардар, се уште не сме свесни што се случи. Сега се на потек оние кои што можат да дадат пари, кои што можат да продолжат приказната за Вардар. Велите дека тоа не се големи пари во однос на фудбалот и другите спортови. A vidimo da može bez para. Ali neka bude para. Ali neka bude para. Ne, šalu na stranu, novac mora da postoji za osnovno operisanje kluba, ali nek bude sada, ne znam, sad neko će reći da obe generacije, da u jednom trenutku su neke stvari bile drugačije, možda ne bi uspele. Da oni, još te 2017. pričali su nam srpski igrači da oni kad imaju novac, manje su ujedinjeni. Jer valjda svako nađe način kako će da potroši svoj novac. A kad nema novca, oni se druže više između sebe jer valjda okrenu se tako jedni drugima, nema razloga za druge neke aktivnosti i to ih ujedini. Naravno, ne treba sad da kažemo svi
zanemarite kao svi klubovi, nemojte davati 12 mjeseci godina platu, možda uradite što i Vardar. Ne, naravno. Jer onda bi sigurno Karačić bio tu. Pa da. Evo on sad kaže, hteli bi sad da ostanu, izvini što sam ti upao reč, samo da kažem, ja sam gledao sinoć taj jedan emotivan trenutak, one devojčice koje su se rasplakale, meni za malo da pođu suze, jer svesna je činjenica da on odlazi iz kluba. A on je tu od 2012. godine. I znam sigurno da bi ostao da je recimo pred četvrtfinale, jer mora on čovjek od nečega da živi. Pa ne može 2 godine da živi bez novca od neke prethodne ušteđevine. Milosavlje, pretpostavljam da bi isto ostao i on dečko ovde krpi s krajem. Ali on je stvarno došao na mala vrata. Jeste. Na mala vrata i tek treba da razvije neku sigurnost kroz prihod za ono što prikazuje. Jer je ogroman radnik, to što su Dejan Perić i on uradili, baš se pogodilo, vratilo se Vardaru. Ali da ih ne pravdamo na taj način, oni šta god sad da urade, ne sme niko ništa da mi zameri. Nego suština je priče, ako je Vardar ovako mogao da napravi nešto, a šta onda može da uradi sa konstantnim primanjima i solidnim protokom novca? Pa šta 5 puta ovako za redom? Ne znam, nek se zapita neko. Ako može ovako 2 puta od 3 godine, klub da je stabilniji, jer ja znam sigurno sada svaki drugi igrač koji iole vredi na tržištu misli da ne želi ovo. Ovakav doček. 5 sati, bili smo u Kelnu, postoji ta tradicija, to se zove Players Night, kao žurka za igrače, na nekom mestu, noćni provod. Nije bitno sad, igrači koji nisu sa ovog podneblja iz Vesprema, 5 sati posle izgubljenog finala bili su da igraju. Meni je to užasan osjećaj. To mi je baš jedna loša uspomena iz Kelna. I pitao sam sve Balkance kako bi funkcionisalo. Zašto sad pravim tu paradigmu? Njima je svejedno da li će igrati samo da plata legne na vreme. A ove ljudi će dati srce za ovakav doček. Tako da zamislite da je sve dobro u klubu, ne znam, eto. Neko drugi nek se zamisli, mi možemo samo da komentarišemo svake godine. Има многу исклучоци во Вардар од правилото. Слушнав од вашиот коментатор вчерашен на Арена, што го следеше преносот, дека Дибиров не мора ни да игра, бидејќи обезбеден за цел живот, со татко кој што е на висока позиција во Русија, значи тоа е чудо едно. Страста ги поврзува сите, страста за игра, љубовта кон она. Паролите се врзуваа сите и оние што не говорат македонски ги научиле клучните зборови. Вчера сите на бината беа без водител, просто чудно како се функционираше. Sve funkcionira, to je ta energija koju Vardar ima, to je ta ljubav koju Makedonija ima. Ljudi, čuvajte to, deco, igrajte rukomet i sledite ove šampione. Bavite se sportom, učite školu, to je naša poruka. Јас ви благодарам за овој разговор и верувам дека се уште ќе доаѓате во Македонија и Вардар и другите клубови ќе нудат можност за да ги величите нивните успеси. Hvala mnogo Hvala vam. na pozivu. Hvala Vardaru još jednom.